Sanibonani babukele emakhaya. Ya uMalomvilo wena. Esihambe saphinda sabuya futhi. Ya ngihamba nepitshana lana isikhizi samabhaca. Une-YouTube channel yakhe nikwazi nalo ukuthi nihambe cofoza lapha ni-subscribe button. Nakhona la mawusesemusha kubeka ekhaya, indezele i-subscribe button, indezele nama-like button mawukuthi vele usujwayele lana. Ukuze njalo masisenda ama-videos wathole sesemasha. Ya isikhizi samabhaca. Namhlanje mfowethu indaba engihamba ngayo nansi namhlanje futhi sithi kuyinyanga omama bengathi ngibahlasela kakhulu kodwa nje inyanga yabo kufuneka sikhulume nabo. Siyancokola phela Siyabona lento siyabakha. Kahle kahle kunento ekanje mfowethu. Uyabona uthola ukuthi mhlawumbe udlalela la eThembisa la. Umuntu uhlala le kweCosmos City agibela amateksi amabili umuntu isuka le. Intombi yakho uzobona. Uyabona. Ethi mase fika endlini manje afika zenza umuntu nje ongazi kahle kahle into ayizelela kahle kahle. Ikhona nje i-team mhlawumbe ukuthi asithi Pirates ne-Chiefs ziyadlala. Isuke i-Chiefs ilanda i-Oiloze lokhu ne-Orlando Stadium ithi mayifika ithi ngizokwenzani lana. Angithi yazi kahle kahle ukuthi izele ukuzodlala ibhola la. Manje umuntu usuthi uyamsondelela ukuthi nawe uyabaleka umuntu manje hawu kanti ufuna ukwenze njani hawu. Ukwenze njani njalo manje. Le nto iyahlupha ngokuthi ngoba iyakwazi mangabe umuntu eqala ukuvakasha. Hlupha kakhulu mangabe umuntu eqala ukuvakasha. Ngoba kwathina ngokuyuthi uyafika umuntu ucele ukuthi uyasondela ukuthi ufuna ukuthi abakushayise lempahla. Avela kubone njengomuntu omyuzayo. Uyabona ngathi wena mhlawumbe ubufuna lento angafuni. Ngomunye eze uthi hayi angizicela ngoba kuphela ngaphuthelwa kuliya game mangasalele. Angingaceli le hayi ukuthi awungicelanga kanti uyalahla yena ulindele ukuthi bese uhamba ukhuluma ungasazi manje ukuthi hayi ngisukele kude ngithi ngizomnika inkomo vele ongayifuni. Uyayibona Manje ugcina songasazi ukuthi okuyiyona kahle kahle uyabona kunento ekanje wena. Abantu abangomama sometimes uzofuna ukuthi bazame nabo ukuthi ba-up igame yabo ngoba ngesinye isikhathi basuke bezenza abantu engathi bona abayifuni lento yenkonzo kahle kahle inkonzo isekameleni ngathi abazwani nayo. Umuntu azenze nje umuntu yena ongayithandi lento kanti kuyafuneka ukuthi mangabe mhlawumbe umuntu uvela uphila naye. Yebo ngeke uhambe uyenza nawo bani nabantu but mawusula endlini ukwazi nawo ukuhlala usendlini nawo ukwazi nawo ukuthi umjabulise umuntu yabona. Ungabe usuka umuntu mhlawumbe osikhalisa manje ukajuluka manje kwenzakalani izigcina ukuthi ucasa ukuthi hayi hamba uphume uhambe nawe noma usuzowacasuka manje. Kanye ukuthi iyahlupha lento ngokwakho unasinga umbize ukhathele into zakhe ezibalulekile. Lapho ufike ngabe yakhona endaweni ezibalulekile angingayi umuntu ngokuyeza. Futhi awuthi ngikhiphe nala masente angokugcina lawa ngithi spend lapho ngoba phela afike umuntu athi kanti wena kahle kahle usuthi nawe awungithandi kahle kahle umuntu uthanda umuntu kanti kuyini kahle kahle ngoba ushuthi mina ngingathi nje mfowethu bayehluleka labantu bamukele ukuthi inhloso yothando ucansi. Exactly ngoba phela akasikwazi ukuthandana kodwa singayi la. Ngoba noma ngathiwa uthathandana neqiniso kodwa nje kuyaziwa ukuthi lapho kuyiwa khona kuyiwo ocansini. Uyayibona lento isicelo sokuphetha isiphetho indaba esocansini kumele kiwi ocansini. Inhloso nje kahle kahle yothanda ucansi ngoba leke intombi iqome mangabe yazi mangabe mhlawumbe isizwini ukuthi induku yakho ayivungeke isondele ngokuyazi ukuthi izodlimana nawe futhi mangabe wazi ukuthi laphana liyathembatheka ukuhamba kahle ngeke usondele ngoba usoyazi ukuthi vele lokho bekwenza ucace ngokusobala ukuthi into ebalulekile kahle kahle inhloso yothando ucansi nansi enye into engifuna siyokubuya laza kimi amakhosikazi ziyafuna ukuthi sihloniphe ngithi kodwa-ke umuntu akangakuhlonipha akuhlonipha naye kameleni la endlini lana. Afike mhlawumbe usuthi hayi mama namhlanje ngifuna ukuthi sigibele iteksi yale namhlanje athi hayi khona mina usufuna ukungibelisa le teksi yale kushuthi ngenza umuntu ongathi kanjani njani ngathi mhlawumbe usufuna umenza umuntu wesifelo izinto ezifana nalezo. Kanti umuntu kufuneka ukuthi noma ukuhlonipha afike la endlini abe umngani wakho mawulanje la ekamelweni lana iphele le ndaba ukuthi uzoqala wenza into abe la endlini kahle kahle ungabe indaba ukuthi mhlawumbe sefika la endlini usuthi uyamthinta
in kusekungathi ukuhlonipha too much abantu ukuhlonipha kakhulu nakhona usuke ungasabi mnandi othandweni kahle kuyenzeka ukuthi kube wena omhloniphayo kanti uyafuna uyayibona le nto nawo amadoda nayo uyenza leyo nto leyo ukuthi nayo indoda ayifuni ukuthintwa athi mayithi ngicela ungiphe ngale ndlela ukusale sokubuza ukuthi uyifunde leyo nto leyo bafundiswa ngani leyo yeah so kuyafuneka ukuthi le nto incabole futhi ke idliwe ke le nto ucansi nje uyibezwayo fanele nidle ke le nto lokudla le nto uyi-enjoy ibe mnandi nikhulume nangayo futhi ngabe ukuthi mhlawumbe lokhu nje ngathi nje amahashi lokhu hayi khona fanele nje nincokole le nto niyenze kahle kuze wenzele ukuthi nizoyi-enjoya nobabili nawe futhi njengendoda ungathi ubese umyeka umama alale umama ningene ezintweni ungamthinti ungafuni le mpahla umyeka alale umuntu bese umvuseselele ngoba izakuqhatha naye lo muntu umyekile sengazakutshela ukuthi baba idla phela uyayibona le kwenza njani manje kanti akula ukuthi udle ngofuma ngabe usuthunywa sekuthiwa idla kanje uyayibona le udle ngoba angathi nawe ungenza lapha esikhathi phela nawe angathi ungezwa nawe ukuthi nawe usuzizwa manje ukuthi usemandleni mamlindi umuntu alale hayi bengifuna siyishaye kanjalo ibe mfishane teacher ayinankinga mfowethu ubala lo bazolunga bona kumele bayilungise le bafowethu ngicela mose semusha kule channel subscribe button naso lapho ngaphansi yayipressa malomvini waya amen.